Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel. Ang Dude Store ta, karon sabay ta. Mananaw ta sa laban sa Kipalili ug Laak Battle for Third. Mananaw ta dinhi lang sa Dude Store ta. Tara!
lahat mulay pildi-pildi sa elimination. So, congratulations. At sa sunod na ito nga video, sabay ta. Hindi lang sa Dudes Torta. Thank you for watching. God bless everyone.